Sang yau ni henmenu para jengi udikan Michel Mon suja bansinti ya kedaiti jong kejinglong bendo soblei. Itipha bauni long babida Ngayeng saki baenda lekili bertokit nagipay ba Kristan ba nagajing kubur jong ito ki baladan peti ha kabapinhe. Ngayeng hangni bang ay kubres niya mo kabakirpang ye Most Reverend Ferdinand Ricard Didi Bishop Kajelan Yam Juwal ibalakloy bang pergentang lendo soble nga ngalong ubenengkong bansya pergentang lendo soble na di jeli kubres bon Bishop Oble tuan bani rapingan Kau burom hau pa berkun bat hau musim berkut Kanembar jengwai news pa prapuwe
Adu arjar khatlai lapha ya idikon cha Assam ban pendet ya ke kelas 11 bat kelas 12 Hau snem arjar khat sau adu snem arjar khat kram cha Warangal Telangana nakabenta the spiritual orientation course but Banpule yang the philosophy ha Vishwa Jyoti Don Bosco philosophy ha Karunapuram Warangal but yang the degree ha Vidya Jyoti degree but EG College Kanpur Warangal Hadin kini hau snem arajar khat kram do arajar khat kandai lapha ii sha Philippines nakabenta ke novitiate but ban kre ye jing smai ban kong ha khat riu tarik jeliu arajar kandai ha Manila Philippines gadai ke si ba ke sing ke mau burom ya ke si kha Francis Jordan balakku unong sing jong ki Salvadorians hau snem arajar kandai ado arajar arpeu di bahalor ke lapha ya dikon banle ke regency Saint Peter and Paul Parish like themselves hau snem arajar arpeu ila lek shamaulai moro ban pule ke theology Orange Theological College hadu snem arajar arpulai Ad hadrik tarik jeliu arajar arpulai ila shim ya kecing smai bakat do ban long the khot kapurang jong kaseng Society of the Divine Savior ha ka apsau tarik jeliu arajar pulai ila syak penkentang kumudikon dan Most Reverend Bishop George Paliparam Pil Jong Kamiao Diocese Orange Theological College idikon ila sa Our Lady of Assumption Parish Mangbang bahap po kajalanyam juwai na kabantang kadai kinit ministry. Hagajingkay jingkmi jong ifada rangba Professor Nongsik SDS but ifada sindrop Westa David Marbanian SDS. Yang ikon and kentang ang do of lay pentagasi Lifeway Direct Nokra Arjan Atulay the Most Reverend Bishop Ferdinand Didi, John Jalan Yam Jawai, the Balang Shnonglo, John the Holy Trinity Parish. Ibon Mirkhan, the Assistant Parish Priest the Brother, the Sister Bersong Besa, Hadanir Parish, the Babu Katikis, the member of the PPC, Coordination Committee, Gabalang Sungklu hi Broadway, Batipar Ulet Jong the Holy Trinity Parish Sutna, Napiang Buram Iti Bara. Napiang Buram Konga Jai, Bishop Ferdinand Khan, Bishop Jong Jalan Lim Tuwai, Jai Father Crescent Royal Ledu, Mission Procurator Jong Jalan Lim Tuwai, Napiang Buram Ro Jai Father Alexis Asivadam, SDS, Vicarious Superior of Mission of Indian Mission, Jai Father Lesmond Nantudu, Rector of Otto Hoffendal Study House, Maulai, and Vicarious Secretary of Indian Mission. Napriang Buram Jai Father Vicar Orlando Khan, Ibadai Duhalian, Batanya, dan Pusnatko, Batun Snatko, dan Iban Bataj,
Berkata berukun badumen sebabun. Kecing ayah jom try kini Yesus Kristus. Kecing jom play dan kecing selok jom sebabun. Kita rengkat bati barong. Rengkat bati bangin na piyang bulam ya ulay agad ikasgi agad ikajaga bangin dapat kentang ya ikan mission konfigya pun siu nagane kabalang senang dan untuk kembali piyang bulam lipi kohenmen kepara tanpa pada Martin badai Vika General Bot Chancellor Pat Paris Chris akan ikajaga Iwan mata kedekeski mantrua yang pun jungi bau long uta ulenda soblei ucapri jang blei dua pengimpan di dekatku berdoa hau pat yengi wei pai wei akan kedekeski do kedekeski buram jang pai kesan pat kumba ni ainam ai buram jang blei nang bagi kesan jungi dan bab nak ni senang dan kami kegin bala ai kilau pun bandong ta mundo soblay lang tuway kani gasni lang ba kani ka tinggal diam jini lang ba kani sa dan jong Jisu ke Maria baptisat ke ye kesan bepuj nang berdoa jaga diocese jini ba menjuri ye kesan jini ko menta kami ni bengke ini panma kau play laj bilek jini nang bengdong pada play baleniam ya kani kiti maya bepuj Sudah telah terprofesional, memaafkan tempat kebayang pun, supaya sang Kristi dan bersyukur dari ikut para dan baik kita semua maafkan Kristi. Kublain kembor baru bisne ini, bandalaman kipot ini, batun jalan ini sakit tinggi bab syukur. Kecing kogo bayane agaman jamne haune ubikan mission mansuja ja kabalang jamne ya wa bi isnai banjit benta meski dan benta nakam lendo dan pada bi chatri bagi im jogo gon penyo koram na benta jamne ha ukris ipan digani na try di supresu gon jamne uba im ban pasinja rekat tatme Abi jika nak away jagumen se bakun, ublay julan lay julan. Kacipuli na kitab sirat. Utray, ulaburom ya upa alor jam kikun. Bat lepuskem ya kahok jam kikuni. Alor kikun sendrang jangka. Gad baburom ya la upa Upun biang namar kipot, bat upulai jelede neki. Habal dubai, urasas koryu, bat utau bai buram gela kekmi, ulang kum uba kenceu upa. Gad buram gela upa, unsa yo jingtemen nala jikun,
but haba ubiwai and sosiasko. Kumba utrai ulama biki piru pidei banna padhalor kini baro tupong dan kejinji kebate song Balapoi resmi bikin pendep yang reti jing tengkoi yaki kat kumgaan Moses ikmi kikau Yesu kilara yang ke Jerusalem ban IT hau trai kumbala tho hagaan trai yau kum transmi baro dan sekot kupukut hau trai bat ban terwa jingnya kat kum balapu hagaan trai da kilang tuhur cijur ne atli kikun paru Teodoro beriu ke Jerusalem ubakateng Simeon ulolong beriu bohok bat batiklay balik ni nanti ya kicingtok im ya ki Israel bat manse mokoy dodon hu uluyok ten naw manse mokoy baun omya lemdaw yo I shua Yau Chris Pain jong blay, nila yosiang lalaki skor jubak kami kagesentur jong ini idikon. Daladehi mon pati lakloi bansapkan kentang, na kebentang kekam sikri blay. Mentang ifada lesmon mengkudu, the Secretary of the Indian Mission. Kentang yau ni henmenu para jongi udikon Michel Mon Suja. Ban Sinti ya kedaiti jong kejinglong bengau sablay. Itipha bauni long mabida ngayeng saki baenda lekili bertokit nagipay ba Kristan ban nagajing kubur jong ito kibaradon kti ha tagapinhe pensan bat penang penstadiu lasem
Baunong Ubabidor. Dan kebaca dia habis tinggal Blake try kendar berulong penim tinggi uji surprise. Dekabor bertikian bangalayo lau Blake. Ajik ya uni uhunmen parai tinggi bandong ulenda so Blake. Daga jingkemen ini jubak lang daga sur kebajam. Shihajaku yumi ublay try kendar. Mentang daga jingkriu blay. Dong ini syong lang baro batmin syak. Hidup long kijonga. I have separated you from the peoples that you should be mine. Na kitab Leviticus nang kau utkot arpundriu. Na ay play bat burom yaw kitray kenrat nokong hagan igisni. Kaba ngidan bab man ya way usamla akum kani kesni buram jang yi kesan la go yi kesan jang imei pa jang dikan Michel Bon Suja ajublei yeki terpang upam dan syo bad imei iki inmen para kidan hangi bara ciyeng cisan ipi di hatiman ni ai play ipi agaba tidong ti baskon ban berwa ila kon atum kani kesni kebangi Islam dan gospel kila pendet pemarian jasad kila pendet ya pas ain jong kiju ban pendet jaganian kurkom la bendau kon jisu la IT ki ya habat tempel piro nisang pangisang men na kanigasni ila IT ila kon dikan Miselman suja ha kabalang bad habat ISIS jeni ni ai play YP ala Brigadier General pada Martin Chela itu Paul Long Chancellor bad Paris Peter dan juga Paris Sutra jeni bad ya pada Alexis Asal Watham SDS Wakari Superior SDS rentak pada Council Members Turkey yang Indian Mission badan lang bakni minta kesni bansaki ya kini wajib tentang lenda ya oleh bikan ai bledo ya pik lenda bara badan lang ini bawan sekali wajib tentang lenda Gidikan, Ibrada, Kisista, Kikatikis, Batipa, Nek, Bara, Bawan, Nakuleng, Daisis, ni pada Aj Daisis, Lukum Job. Jadi kublai, ya piro, ina mitfat ni karif na kirif surpa, lalu MPBI ni Sri Vincent H. Pala, lokal MLA, Tong Santa, Long Tudu, Sri Clement Sela, Minister of the State ini, but ya baru ke officials yang terserta Meghalaya ini berdendang bagi pecakot sabha, but tunjuk ya acting Deloy yang kena Erika Sutra. Ya I could do UP, the MDC, but the pastor, itemen basan, lalor bilang balang ini, but baru tinotray balang ini. Senjuk rangba, senjuk kentai, bat disamla, jaga juai dah sit jengi. Ia wanlang bantuai bantiran, nak benda ini ukon si jengi, uman salong ulenda soblay. Ai kublay kelum ye pi baro ki kenhun balang repair, ne nak yang ki kenhun nyamro, nak yang nyamtri batiwe de, bala cakot soha. Cara kena kesini jingpen tentang lenda ya udikan mission manusia. Mentah kesini kembali asal na jikuli bara pikiran Jepang bagi kesan. Ada jikuli kita bersirat, bah kuno kedai bagi kesan kedai bandang, bah kikmi kikpa kedai bandur, kedai ban
long kita diberi penting play ba kamram jengki kum gitu mikwa ada ba pendek ya kesan dur play dan tak bagi ku jong kelakloy ban IT ialah pun bandong ta lendok so play uban kerpan kerpon ban terwa ke jiwai dan benta pa buan banang jong play pi ban sedang lendok dan benta isi tosu marbha lam kentai laong ba hau kris hadar kedikna in ongru epi kunjo un penim ya kiwe andre umla ban penim ya lede kodikan musulman don ro kene ke jisnang ba se ngakwa bandu atfat upi mentadasni ya pi leje na pedeng jengin na kene kebalang senang na pedeng isamla bara ban saci ya gejing isnai play hapdeng jengin na pendak ya pi da mesin pokok jauh play but top fong takador wasisha jong kris da gejing in jong kadandor kris kinla han pungkoy ya baro kidalur jong kibri ko wan sagi da gejing itu ba gejing ya jan jong pi bat ikan hon lang brod jong pi kinsalong unang saray masisya jong pi kumuling do nagabenta ipa jong play bakadwe bani so telitelan manlagasni bar press lengba kujing kenya ya bigu kres pokoi Bukhon leike chua batincha berkentang lendong soblay Kalong kedai jong pi ban yakyo hok akmat ulew pa kebun balang yang ketemu posisya bak hok jong pi cinti yang dikatakan lendong soblay di pilarai kut at pilaman sisya bercinti yang kedai lendong soblay kumenong kray lang kapidor jong lendong sad Agapan sunga tapsay kinhon lang brot jong play apa kadialan jong umense makoy Hoy, nalaray good ban ngamon. ilaray kut bat himon man pendep ha katkong bikista ba umense makoy no ayapi ya kani kadeti lapin kanti ya pi ban penpriang ya katke play dak kaya lak kubor ha pada bahikay dia ya dijinget ka tulit Hoy, nalaray good ban ngamon. Pilaray good bat himon scam ban penmenta da keciru play bat kejingay ya kejing im ya kejing hikay bat kejing da tingkan jong Jesus na kenta kaburong play bat kejing ki wirat jong kipat bat Kristan ha kejing im play bat kejing ay bat kamtame ya kejing ya Eucharis sakramen king ma pop jingkan Yesus bat kum kejing hikay pateng jong kapalang Hoy, nalaray good ban ngamon. Laray kut bat himon skan ban isni bat bandurian dan bat ni ya gigi tuai ban tugyo ya gigi isne yublay na penta babon balang ya uba ublayhi lapen kanti hani Hoy, nalaray good ban ngamon. ilaray kut bat himon skan ban yasor telitelan man lagasni ha kris lenda ang badu ubala truay na kum ujiknya batlem au gley pa batlem badu ban bentang na de au gley na benta di penyim dia pun benru Hoy, nalaray good ban ngamon. kejuban lat ban kongu kejing kongu kedai kedak kesin kebangi trelang rengkat ban jisuhi boleh hikai ni ban kongu ban buram yang dibahalor juni untang kini kepong ban buram ban kongo yang nenda sat jelang bat yang bahalor jumpi aga hop patkum ka hukum Hoy, ngagulas ke ban ngabloy.
play try penra balas dami negakam babha hapi pendet janai yaka Aden kecing clay jubang lat idon kam yang kecing isai lem jom kiri kuat happening naga benta ini dikon Michel Mon Sujan tiba ensesat kan kentang do menta da kecing rublay ini yenglang paro pigi pai jong blay ini yenglang yin IT lade min duai kerpang naga benta ini dikon kabai dikon indam pelup kum kedak jom kecing siurit bat kecing bomblong hikmat blay kekwaya kini kepor kan yalam ini kecing kuaya itu ni jong giru kuat pan kerpat yang kecing isai lem jengki mengi dileng do min dem fosil kepala I bat jong blay kin yeng bat kin duai kini kepor Kupra mengi ke dongi yak wai hau slave pam dan portan Bau the terhai yang itinai baca kerku au ne usatri bala caje nad benta kam dan gau so play Go try to listen Go press to listen Go try to listen Go play go panab neng to listen yami Go play upon ang panim kaperte to listen yami Go play human simba koy to listen yami Go trinity bako duway ublay O Maria bakutok mi jong ublay Wala ka benta jongi O Mikael bakoy Wala ka benta jongi O Gabriel bakoy Wala ka benta jongi O Rafael bakoy Ko angel bat ko arkangel bakoy Ko Yohanes ng panbaptis bakoy Ko Joseph bakoy Ko patriark bat ko prophet bakoy paro O Petrus bat Paulus bakoy O Andreas bakoy O Yohanes bakoy O Thomas bakoy O Matthews bakoy O Lucas bakoy O Marcos bakoy O Apostol bat Evangelis bakoy baro O Stefan bakoy O Lawrence bakoy O Vincent Nakatiya pacing me pacang me Ko trajo belayani
papaya umen sembako Gotrai to belayani Gois ne yang ikinang po Iker pagos nanyani Kuyalang bagyadai kabalang bako jongme Iker pagos nanyani Pangin terwah kami upah iskun punya kami ya bikin senran bikin lenti bagi bikin kerku cerita bikin im jamu dah pres try ini. Amen. Ila poi hagbantang bakongsan hagbau lindo sat kelindo ada kijing janjang kin bukti lol jong ne basha penkentang bat ban kerpat yo mensim bekoi pon hiar halo jungi hag juga pon piti pancung blai duai jajang laga mensim bau blai tak sei yo mensim jemu alor ini ibasha penkentang baik ba la ban shom duai kini ko pon ko bakiling do ibu yikiti halo jong ini ibasha penkentang. Aden gejingbo yikiti ni yoru agni kapon yikjing duwai penkentang yang idikon Michelle Mon suja bila poi syakawai pat kebentang kebakongsan kebabenpau yang gejing mut jong kani geriti bukti gejing duwai penkentang hakabau lengdo sat un sepian lagi kiti baduwai lor jong be uban sesya penkentang nengkong ne kerpat yang jinggot lem jong blai dan kebanyakan di kembak bangro kebau blai lele nadu kejutang berim hadu kejutang bermai nangkam kerpat boyo blai kon ai uyi kebor tian jong kejing long lengdo nau mensi bukoi kene-kene kepon berkentang tungin yenglang da kejing blai bagi duwai la kemensin kat bai lengdo sat in ai kejing duwai kentang. Hei kayagan len batni abre kira barput koblei den botam koblei na bom chukut me golong tulong bat mei jong kaburom bat terdan lobriu batriu me golong nong sam penta bat nong the terhai ya bijai barok khan bami na ubat pertei barian kami
Namega ubah ai bara ine batiskan. Namega palapu batung ag kedan repair ya ginambut nora pakerbang jom pun jom ni Yesus Kristus nakabor patitia jom mesim bakul nang ba menduk pulang kurang dah ya upai jom ni na tu jutang barim nami ikam balaseng labu dan kinyam kirukom bekerja play adin bamilatum ya Moses baru aron halau upai jom ni Pansensyat buat mengkut penkentang yau dan jing imblay. Milajit ya kirang kensai. Aku terdan berkeburang ke ijot ke babur. Ban indon lem bati ban yarap iki akam bara. Kumta hari kenjang. Mila island ya komisin trekam bat kaikyar Moses. Aku tenut jong kinyau pau ngut kibri bacam pang. Pada ketiarap tinggi ulasin syar hamsuk ya upai jamni kumta milateng kerhai ha ikul waran na kabor berkikiar bapahu jom upai jamki nang bakin dan ilendo kumba dawa kaai pantruwa yang kicingkia aku jing kentang kicingkia dibalong padang jom kicing ap jingong ya kicing habara kawan adin habur adu kopa bakun melapha cak perthaya laupun uji sukris kumunam lam kubor jami padlenda ramba jang kadiam kurban sungi pad uji su lamba manse bakun latruwai lagi hami kumujikya batlan pad lapulang ya ki apostol julu ya ki ba ulapan tentang hadis sisya kinongnya trailam kapan pendat jaga deki jinglai jauh. Nangta milap ayat apostol ya kinambut orang pan penrai yang kepercayai barang away kapan pun orang yang sanjur jami pan penin ya pun penrim ke mendan itu pak jami atra kendran pamin ayat niro ipatlat ke bor kebut ya kinau ya raplam ibang ilankan pan pendat hak jaga deki danda sobleng kaba lahir penting sini nadu ki apostol o ai kepa ini o pa ben bortam au ni pun kami ke bor ikhtiar ke borom ke ijar dan ke jinglang danda sobleng kan kumai agada no tu jauh mesin ke jingku ai bakun neskem agada iki danda dan kekerdan keba Ulayo kami update rajuran patna keluksa dan kecing im juru to un hikai kiwai pat ya hok kesot pat akor kapulam pa ai ba unlong unang trelang mabidor jengi nang da gejirap juru pada kecing ai jong mesin bakul bakubor phakan sisa kita lot juru babon balang pat kanduk priang sedo bakut kene keslap kai ko long lem patni unong bat unong sam ya sakramen bakhoy jangme nang ba jangme kinpen thumay la kijim nang ba kingka arsi agong sia tumupa nang ba kinyop sa kingtiat na kaduan jangme nang ba kinang pop kinyop kijimpen Yesus bat papang manyun kinla banti biang paai ba Yesus lang bat ni ko kendra dekra bikin dua kepikiran agak terpaksa pun ya bikin snake jami nak bentar paiba ibar penkanti hau panpet panmi patro nak bentar seperti baro away akan dikumpul ekat kendri baro hastlap pertai dalam lumlang hau kris kinkelalong uwe upah kupleng bakum taru kintuk pura batjanai hadahi mai jami dan try ni disukri sukon jami uba em berkesenja ringkat batme agi tinggal on way batu merse bakut ublei junan la junan amen mentang
pois ke bentang ke jing pen sai ke kiti ba ke jing pen pong jan ning do bai ba kila bat chong bentang hey pi kulong mi long pak pen slor bat ai men sem ya ki kun kiti jong pi ban bot yo blai sak jing long leng do ringyam ban ya ke himau blai ban scam ke nyam ke rukom ban ne ke kenya ke kriam ha ke duan ke depan mentang leng do sang pen sle kiti jong ya ki ba sha pen kentang leng do so play Kau try tinggi Yesus Kristus, ya bapa dapat sedek, dah mesti berkoi pada kabor, unri sumar yepi, bapin juk, berkoi pententang ya bapa Kristen, bapin kerwa, ya bikinnya hal play. jing tan kham ti yo kupung bat kawan kam bakong san jong leng do kalong ban terwang jing kenya na kebentai ki pai jong belai leng do sang un ban kham ti hakiti jong leng do thmai ya ki kitian ki ba in hap bat pendon kam man ka singi abai ki terwang jing kenya na kebentai ki pai jong belai palapan kham ti hagajing sumar sukhe jungi Kau pujian yang bikin terwa, upat berkoi, ya keba pinterwa hau belai try tenran. Dapat kat bat soto bah ya keba pilek. Ben ya di dor ya di bat kanyam kurkong bah pilek. Ben ya di dor ya lagi dingin ya di maya kedipna try. Hei mati mai pang in men ki parang ki kor ki khan ki lok ki jon mati ki pang jung blai ko yedan lang hang ne do man tang in yeng lang in shat men kin hoi risa bai ne in men parang jumi la kala long ni do kurang jong blai do min khawe ni ki lama wat ngin wai ni ro jong blai na ka banta ni ne do dan buat kecil yang kecil kecil kok manusia dari lenggo teman. You bring God down me.
bai ke jingit juni dan bani chuduai ke jingkla ke jingit jong ke apostol berjuni nganget how play pa bor baro not ha but man but kindle baro Yesus Kristus ko namaru itu Koblei melaman baklenda jami kinsakri hagaduan bakoy badeti pa jami tosel sanai banai dagabor jong kane kijingkya bagiting trei jong kinsakri jami kan pensawha yame barbon bad kan sei hapo jong kabalang jami ya usah badai juno daw presutrai jami Utrai undan rengkat bati Badau jo mensin mensawha batungko yakni kijing ai kibang lawanra banduk tentang yaki bakin kelalang yani kamet batasna dau trai ni Yesus Kristus ubalaukum yani bankan minta ya gede kijing bayan lamar mauhi hagame dolaki nawayu ulashim yaku badagara ayo yame ladwai ku ulakdia balai naksuran uang toshim batoban nakani fi barak namar kani kalom kamet janga ya kabat aiti na kabentai jongti Akajo kurkom dalai abang, lasim ya kekuri pada kebaai no yame ladwai kerku balai laksana uang toshim batodi nagani fi bara namar kani kalong kekuri jakasnan jangan jang kitang batmai batbam cukun ya kebentuni nagabentai jangki pernah kebentai kibabun na kebentai kejimat ya kipop tolek yagani bankan mau yang Kajing maya jong kajing
yo jami barhabaro chakri jami ba andala penyeso ami hagi bamduno kinlong mabidor bantrua ya chakri badehok hagaburam jami da presutrai jami. Putra Yundan Rekat Pati dan berkait zaman kau Putra Yundan kuku gedor iki to boleh belaseng ya kabalang bar penang dan semran ya ka unyada yaki berbor da dijai jenu bar kinla ban pendep hab ya gadiki jang gajing long long do. Ton pelong yaki ucakri ba usaki ya kapertai ya gajing sisha jing play bar ucakri bahak jang gajing pen yasu bar ton pelong yaki ulang ablang dot basisya bansam ya upu baim bar yakin gajing im hakirunge bat kumta kinyaina yaisan ha gajing long kawai jangka medu kris bat ublay kan bor borong kurku yaki baro ha kaba yalgumlang hamni upa bat ukun bat umen sen bakun Subhaya Syah Syam Bat Pinjot Tintin Kublai na Pada Lendok Kemai Jadi Hakni Kapor Kuat Bangkot Ya Imei Bat Ya Ipika Ripi Banwan Cikmat Mentang kuat bandung pau yang kedat jang keju siamo jang ipi baro na kepat ipi banwan cikmat ya kibangan khot kenting ban priang jing ai siamo na kejing jami na khot ya imbos Reverend Ferdinand dekat di Bishop Kejelan Yam Jawai banwan cikmat. Hakani Kapor ni kum gring kesem kum chinman cipara ni dat perang aden baipa laklam no email ila kedut ini tak jing it de kita ngafat email banwan cikmat ni kwa ban ai borom I hakani Kapor kum chinman kum ni baro chinman cipara sebahame wan cikmat. Ngakot yai Reverend Father Martin Chula Paris Priest jam kasutna Paris hak jom report kum ilong kum iwiji bacan chelo jam ketelan Yam Jawai. Ngakot yai Reverend Father Alexis Asirwatham SDS Vicarage Superior of Indian Mission Vicarage. Ngakot yai Reverend Father Dominic Kempat Paris Priest jam Kenamdal Paris. Ngakot yai Reverend Father Lesmond Montru SDS Secretary jam Indian Mission Vicarage Kumjuru Kumi Rector Otto Pangalas Study House. Ngakot yai Reverend Father Grayson Roy Ladu Mission Procurator jam Telania Jawai.
Ngakot yang Reverend Father Vicar Orlando Dekar Paris Bridge dan teman sengat Paris. Ngakot yang Reverend Father Professor Nonsei SDS Paris Bridge dan Kenamba Paris. Ngakot yang Reverend Father Ibormi Dekar yang Asisten Paris Bridge Germany. Shop kalik chau blade dry irat longbo nang thau kamaria kui jonglong im tiangel bakin koi baro balari balsumari wei pai wei bengila banimlang hangne menta kisni da dijingtmen ayeng hangne ban ai tu place yang kebakar pang ye Most Reverend Ferdinand Dekar Didi Bishop Kajelan Yam Jual ibala kloy ban bintang lendo soble nga ngalong kubenengkong bansya pengkentang lendo soble na ti jeli kublei sibon bishop ya kenten siap kenten rupa jeli di bala ai mensen nga banjai ha kelenti doble untuk kuiti bapinang ya chitri ha ki ma jeli kublei sibon bishop nga berpau kekisni ongo kebakrau ya imei bat ya ipa kibala ai ya kelong nyeng man nyeng kuble sibeng me ya kok sia kok pa jangki pilak duk pilari walala wada jinglong ribente jangki klem pa klem ting pito pitom yak jing bankit yak lengko jangki kesem hakabat penhe bangsan ni ngat bat mensen di kenten seneng kenten krau jengki dilam kum kesembok ujar di ban ai jintingan jing slori pa kakno kelok Kano kelong kejindo kebakrau ini, babimdan su aglek Islam te bacong besar, ningel skam piseran ini benang, dong blame ai yang kejinsut benang bam jinggu tapi. Na ai ku blame ya kima kiwa kibeka kiberut kimenka kibeka mesan. Bat kipaka, bat yabaro, kikur, kika, kiman, kiblasneng lekrau ina, balong driu, man driu, kublei sibon. Na ai kublei yai, Reverend Father Milton Zanda, SDS, the Superior General of the Society of the Divine Savior, bat yak council jangi, bari bit ina balong kumlang do soplei, ha kasing Salvatorian, bantrei ha kabrisa wan jong blei. Kublai sibon Father. Ngai kublai kerpang yai Reverend Father Alexis Asirvatham SDS, Vicarate Superior of Indian Mission Vicarate. Bat ya ke council jangi di balai rat inga habon kilian bat kamtam ha ban perwan dur ya ke kesi bakal long kesi ke bapo ke bapen champun chambe kublai sibon Father. Kita kepari sutna berkuai Tibet tandit anandron ke kemasan lo senam tembar senam berin andragin don lesai Hagan new trip 9 January 2009 kan sedon ke jingkentang lengdo bat ke silver jubilee bapan duwai nak benta di arngut ke dikon ke ban sasa penkentang hagan negasngi new trip 9 January 2009 Hag khat lai bat khat sau trip 9 January 2009 Benda berher-her, rakul krai filosofi, buat ujung teologi. Dan sebelum kecil kentang lekdo, ada sautari berai bama, ada jar kesal, ada baris mau kendek. Lekot siapa hai kipang, mereka bentang kecil kentang lekdo.
beli si bontrai kendra kami kian nina tahu sekali beri deh jangan Mason Shan but be a dying of a lang Imam of Palm Wine. May the light of Kundan Rew, targeting Shan Dead Shan Kum, I am born from the mind. Selamat balai bunyo.
Mas hanya Allah tu bantulah ketemu. Medium bat me susar hak mon pa ban desai na ke benta jongi. Lupa jongi.